Ka State Election Committee jongka United Democratic Party kabala syong manta kasi ka laipo tarik Kuala Langkot kilapan benasa ya sangut ki kertong ki badai na rilom garu kiban aireng syak election kaban long hakar penyo tarik berampang na kabanta ban jit ekonomi khmat syak yeng dor bar thau an ka jala habai keren bat kilap thai kubor u Presiden Barangba ka United Democratic Party uba ben ba lingdo ulai thu ba kumbalong hadu menta ka UDP kelada ban permana hadu sau sangut ki kertong ba kentup ya khat sangut na rilom garu bat laipo ngut na rilom khasi jantia ngidang don sakawi assessment di bangidang na menta ban tip ya ka position yung kini kadiri baro ya menta ini semua bagi kadiri baro kini di kadiri tu baklat tiba de ya ka nanti jo baci le dan ngidang mereka kerja ground assessment di mission menta bangin tip susu dan kini ki kuwe bagi kadiri ki kandidat tiba don sisa khma ya menta hi ba sawut sanut kula lom ha khma nalo kini ru kitu duwe gitu dan jingla kini jan baro ki kali di bangi bu na ta kada mangi kham ayu ya ka number jo ki candidate ki consultancy ka bede bat ka khasi jentia balwat ka garu su dan bon candidate ki ba apply ko ni ne ya assessment di New York kami ha ni bu ka candidate ba numlah man poin siapa tahu, nak sih minimum kind of votes kalau kita New York ni. Jadi Henry nak kalian jong ka side national support khasi badan jahis. Kita ni di bagi buih dan baru life pun kita very much lupa. Kumau orang fi ni, kita kata orang jika nak tanya Presiden Norway, ni Secretary Norway, ni Working President Norway, ni member juga parti, ada parti minta. Aku akan mencari ini, lepas ya tu ya pi ba ni don ka State Election Committee, lepas baru kisahnya leaders of the party, including itu member kepada juga CEC, ni lah jet ya ki dekat jong ka State Election Committee. Dekat State Election Committee kepada body kebal authorize ya ka, bakal dekat Supreme body kebal dry, kepada dekat finalize ya ki candidate. Hakabede bak assessment nak kepada candidate jumi, kami simpol kendia. Nudai, isim bak por kalau barang biang mah, hadin menilai sim yang karai, ban declare dia ketika jong ini candidate. Ban inilah ground assessment, kaba nisem mah kini candidate bagi mentah, kini candidate di badan kemat jong kaji. Hadin bak State Election Committee kalau option, na ki konstitusi ki bahab syakar Hills, candidate number 1 naka Sangko Arang Sakuna de Sri Bipul Syed Sama kandidat Baal de si Subangkar Coach Nagasapu Pra Salsela Konsulsi kandidat Balai de Sri Julius T. Sama Nagasapu Santikrikila Konsulsi pada kandidat Uba Sao Ude Sri Sushil Goyre Nagasapu Sao Raksam Constituency. So we pada kandidat Naga South Garo Hills district u Tesang Sama Naga Sampupra Siju Rongra Konsulsi. Kini ginong sangkli ki konsulsi ki ba ni lada finance ki sangut ki candidate. Kumjur nalot sini leaders ki MLA elected members ki ba ni member kim nong a part of the campaign. Akala di bat ka ding election ko. Tapi why you sitting MLA kalau by default ni uru long willing ani memang kelan. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela
jingkla